Hai guys, balik lagi bersama aku di channel Andika PZ. Dan kali ini kita bakal lanjutin GTA Vice City kita yang kemarin ya guys ya. Soalnya kemarin malam itu lampu tiba-tiba mati guys. Jadi mau gimana lagi guys ya. Oke, kita langsung aja ke dalam gamenya guys ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu supaya aku makin semangat buat video untuk kalian. Dan buat kalian yang udah gabung, share video ini supaya kita rame guys ya. Sip, lanjut. Ezra 1009, halo bang. Halo juga Ezra, sip. Lanjut ya guys ya. Kemarin kita udah sampai sini guys. Alright, tinggal satu lagi guys ya. Oke, sip. Oke, tinggal ditabrak aja guys, gampang itu guys ya. Tap. Ace. Nggak santuy ya guys. Dia itu nggak santuy guys ya. Sip, gitu aja guys. Tinggal digitukan aja guys ya. Anjay, kita dikejar polisi. Sip, kita lari dulu guys. Oke, lumayan nih guys. Tap. Langsung lari. Kita cat mobil dulu guys. Biar bintangnya hilang gitu guys ya. Dan aku minta maaf banget guys ya kalau misalnya kualitas videonya itu agak burik guys ya. Soalnya jaringan di rumah kami itu masih belum stabil gitu guys. Dan aku juga minta maaf kalau misalnya tadi aku udah janji untuk live-nya itu jam 3 tapi baru bisa sekarang loh guys. Soalnya nunggu jaringan stabil guys ya. Sip, cat mobil dulu biar polisinya hilang gitu guys ya. Oke, mantap jiwa. Wow. Harusnya itu polisi. Aduh, anjay. Ternyata yang kita giling itu orang, guys. Bentar. Kalau jaringannya tetap stabil, guys, kita mau live GTA Vice City. GTA 5, guys ya. Itu kalau jaringannya masih stabil, guys ya. Oke, lari guys. Oke, setelah kita lari dan kita berhasil guys ya. Too easy gitu loh guys ya. Saatnya kita simpan dulu guys. Tommy, it's Phil. Now cut out all the reminiscing crap and listen to me, you hear? Good. I got me some extra strength moonshine, nearing fermentation time, and I just wondered if you'd fancy having a shot. Seriously, Tommy, if you like a drink, or if you need to strip paint, this stuff will make a man out of you. Sure did out of me, even though I can't see out of one eye. I'll be waiting for you, you hear? Oke. Ada misi dari Phil lagi guys ya. Kita save dulu ini. Oke, bentar, kita salah tekan. Sip. Simpan dulu guys ya. Sip, lanjut. Pertama kita harus perbaiki mobil ini dulu guys, karena udah rusak gitu guys. Oke, jangan cari masalah sama polisi. Alright, kita kesini guys. Oke. Udahlah nggak apa-apa. Cuman bodinya doang kok. Kita lanjut ya guys ya. Wow, tiba-tiba hujan loh guys ya. Nggak ada pertanda-tanda gitu guys. Sip, mantap jiwa. Alright. Hey, Phil. How's it going? Hey, Tommy! How you doing? It's been too long.
I swear you should lay off that boom shine, man. Smells like paint stripper. Just make my eyes burn. Shh, 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 Tommy. Hey, come over here because there's something I want to show you. Something. Oof, God, should I be able to smell that from way over here? Jadi si Phil Don't ini you pembuat worry senjata about juga that, guys Bill. ya. Dia You tuh just watch this. terobsesi dengan bom guys. Nah, Shitty, cheap bandits or something. There's some more on the bench. jangan meledak guys. Ta-da! Nah kan, Oh, damn! dia malah ketawa loh anjay. Nah, oh kita kena efek bom guys. Anjir. Watch out! Charlie the tree line! Nah, kita dipikir mabuk loh guys, padahal kita tuh udah kena efek bom loh guys. Anjir, anjir. Me either. Or the road's made of jelly. Focus spoon. Come other hand. Got it. Alright guys, alright. Anjir lah, ini Spoon, spoon. Woo, woo, woo. ngalangin jalan loh anjay. Oke, kita sampai di rumah sakitnya guys. He's coming, boy. Not the hospital, man. Too many cops and Viet Cong. There's an Anjir, ex-army banyak surgeon sekali lah who's dia ini been permintaannya anjay. and a lawnmower. He's got a place down Little Havana. Oh, look, it's a giant fish. Black feather wings beating all around. Anjay, anjay. Oh, tengah. It's beautiful, man. Ayo, 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 ayo. It's beautiful, but so cold. Oke. Gara-gara dia sendiri guys, tangannya putus ya guys. Oke. Jadi milik kita guys. Mantap jiwa. Kita bisa ambil senjata dari sini guys. Dan senjatanya tuh yang unik-unik guys ya, yang gak ada dijual di toko ammunition guys ya. Sip, kita ke tempat sipil dulu guys. Kita belum cukup uang buat itu guys ya. Jadi jangan beli dulu rumah itu guys. Sip, lanjut. Oke. Kita ambil senjata dulu di rumahnya si Phil itu guys ya. Karena senjatanya tuh bagus-bagus loh guys. Sip. Ini dia. Ada telepon lagi guys. Tommy, it's Phil. I want to thank you for helping me out back there, son. Damn Charlie, he'll always ambush you somewhere or the other. Anyway, the wound is healing well, and it means I'll no longer be defrauding the government on my disability check. Dan ini ternyata dibeli guys. Keren tadi gratis gitu. Ah, nggak jadi lah guys. Ada apa di sini guys? Wow. So mantap guys ya. Ada apa di sini guys? Wow, ini dia guys. Oke, kita ke mana sekarang? Ada misi nggak? Nggak ada misi. Oke, misi Kaufman guys ya. Karena tahu ada misi di Kaufman ini guys. Oke, alright. Turun dulu. Ada telepon? Nggak ada telepon, sip. Kita simpan dulu guys. Oke,
Sampai sekarang sih belum ada misi guys ya. Oke, sip. Okay, we got a high-class fare needs picking up from Starfish Island. Any takers? Tommy here, I'll take it. Ini di mana guys? Oke, dia ada di pulau seberang guys ya. Sip, easy. Mobil ini ternyata lumayan kencang guys. Sip, di mana dia guys? This is my fare. Back off, asshole. What the hell? Do you even know how to drive? Come on, get in, quick. Okay, just please, don't hurt me. Sip. Slow down, idiota. Ini cari masalah lu anjir. Sip lah. Mantap, meledak dia guys. Oke. Lalu itu kawan kita guys, sesama taksi Kaufman gitu loh. Oke, sip. Alright. Ada misi apa lagi nih guys? Ini pasti tembus guys, enggak? Enggak ya guys. Tapi cuman tekstur aja guys, nggak bisa dinaikin gitu loh. Alah, malah kesini aja. Dia ngejar siapa itu guys? Oh, nggak ada ya. Berarti dia yang dikejar guys. Oh, kirain tadi dapat bonus tuh guys. Oke, kita kemana ini ya? Ada misi lagi gitu loh. Apa udah tamat gitu? Nggak mungkin ini tamat segini guys ya. Misalnya ada misi dari si Sony gitu loh guys. Anjay. Oke guys, sebentar kita turun dulu. Mana tuh ada telepon? Nggak ada telepon, siap. Alright. Buat kalian yang baru gabung juga guys, jangan lupa di subscribe ya guys ya, dan share videonya sebanyak mungkin guys, supaya aku tuh makin semangat buat video untuk kalian ya guys ya. Atau jangan-jangan masih ada misi sama si Phil guys. Kita ke rumahnya dulu guys, mana tahu masih ada misi sama si Phil kita guys. Anjay lah ini.
Oh sorry. Mana tahu masih ada sama si Phil guys. Kita lihat dulu guys. Kayaknya sih nggak ada lagi ya guys. Alright. Kan nggak ada misi lagi loh guys. Jadi misinya ada di mana ini guys? Iya guys, gak ada misi guys di sini guys. Apakah kita disuruh beli rumah lagi atau gimana gitu guys? Di Malibu juga udah siap guys misinya guys. Mana ya? Tunggu. Oke, kita kayaknya harus selesaikan misi Kaufman dulu guys. Kayaknya sih guys ya. Siap, lanjut. Slowing all cars, we're losing fares all over town. What's with you guys? VC cabs keep beating us to it. They just got too many cars. We can't compete. Mr. Bassetti, if you're out there listening in, you wanna put some VC cabs out of action before we go bust? Alright, destroy 3 of the rifle taxis. Oke, siap. Menghancurkan itu dengan senjata kita itu gampang guys. Lah. Lari, sumpah, lari. Sip, 2 lagi. Yang satu lagi itu di mana guys ya? Yang jauh itu. Salah. Oh, terlalu jauh. Yang ini aja dulu. Alright. Sip, lari. Polisi ini ganggu terus guys. Oke, jauh banget guys ya. Siap. Dia muter-muter guys, anjay lah. Lari. Oke, mantap jiwa, selesai guys kan. Itu sangat-sangat easy gitu loh guys ya. Nah, gitu guys. Dan gak terasa guys, udah part 5 aja ini guys ya, GTA Vice City-nya guys. Dan gak tahu nih guys, part berapa baru tamat ya guys ya. Lanjutin lagi guys ya misi GTA Vice City-nya yang di Kaufman ya guys ya. Kayaknya kita harus selesaikan ini tuh dulu ya guys, kalau nggak salah sih. Tapi nggak tahu juga, udah lama nggak main game ini guys. Oke. Forget about it, Mario. Car 13, we got a Miss Cortez asked for you especially. Okay, I got it. Car 13 out. Sip, go and pick up Mercedes. Oke. Mercedes pacar kita ya guys ya. Oh salah.
Mercedes ada di mana guys? Kita lihat dulu guys ya. Oh, agak jauh gitu guys. Kita ambil jalan lurus aja guys. Alright guys, buat kalian yang baru gabung guys, jangan lupa buat di subscribe dan di share videonya ya guys ya. Biar kita rame gitu loh guys ya, rame gitu. Oke, Mercedesnya lewat mana ini guys? Oke. Kayaknya kita dijebak ini guys. Ya, kan kita dijebak ini guys. No sign of Mercedes. Nah kan, kita dijebak gitu guys. Mantap, ada banyak mereka guys. Ada 5 gitu loh. 6 guys. Stay alive until the... Oke, sip. Kita harus pancing mereka biar mereka masuk ke dalam laut ya guys. Wow, 6 lawan 1 mana bisa guys ya. Oke, kita cat mobil kita dulu guys. Ini bahaya banget guys. Gak bisa guys, ditutup guys jalannya guys. Gila sini guys. Oke. Sip. It's Wow. time for Kaufman's Cab's guardian angel to eat some fender. Oh. Sip, lanjut. Easy boy, easy gitu kalau. Mantap jiwa. Selesai juga guys ya. Alright. Mission passed gitu loh guys. Kita perbaiki dulu mobil taksi kita guys. Alright, kita simpan dulu guys ya. Kalau nggak salah kita dapat mobil taksi yang zebra tadi guys. Kalau udah selesai misi itu guys, kalau nggak salah ya. Alright, kita simpan dulu guys ya. Ada telepon, nggak ada telepon. Apakah ini udah tamat atau belum sih guys ya? Nggak ngerti aku juga guys. Kalau udah tamat sih harusnya ada credit title gitu di belakang guys. Tapi ini nggak ada guys. Mana lagi gini guys? Kayaknya kita harus beli rumah lagi guys yang di sana tadi guys. Bentar ya. Ini guys rumahnya guys. Kalau mungkin ada sesuatu di sini nggak guys? Tengok dulu guys ya. 70.000 ini guys. Iya, kayaknya di sini ada misi guys ya. Kita ke Kaufman dulu guys.
Nanti kita ke Malibu lagi habis itu guys. Oke. Kan kita dapat zebra guys. Nah, cantik gitu guys. Oke, sekarang kita pergi ke Malibu guys ya. Kita collect uang kita di situ guys. Terus kita beli rumah yang tadi guys kayaknya, kalau nggak salah ya. Sip. Sini. Alright, ada apa di sini guys ya? Gak ada misi lagi loh guys, bingung mau ngapain ini guys. Sebenarnya ada tapi nggak tahu kita guys, misi apa itu. Oke, 5.000 lumayan. Mobil polisinya masih ada nggak? Oh nggak ada. Oke, kita ke Malibu dulu guys. Di situ bisa dapat duit ya guys ya. Alright. Udah lama gak ngeliat kota ini guys ya aku. Di sini dapat 10.000 guys. Di sini gak ada misi lagi loh guys ya. Lah, nggak ada apa-apa di sini guys. Di sini ada tempat tidur nggak? Nggak ada ya. Cip, nggak ada apa-apa di sini. Oke, kita mau kemana ini guys ya? Duit nggak ada lagi guys. Kayaknya kita harus pakai cara kemarin ya guys ya. Kita perlu uang 70.000 guys. Lewat situ. Oke, yang baru gabung guys, jangan lupa di subscribe channelnya guys dan share video ini supaya kita rame guys ya. Oke, salah jalan. Jangan halangi jalan aku dong. Oke, lewat sini kita guys. Aku mau coba cari duit dulu guys. 70.000 itu guys. Lumayan mahal loh itu guys, 70.000. Misinya masih ada nih guys, tapi nggak tahu di mana misinya guys. Nah ini dah, mobil polisi guys ya. Oke. $70.000 tuh dapat dari mana guys? Sumpah lah. Sip. Alright.
satu bintang lagi kita guys. Oke. Suspect lost in Central downtown. Oke. Mahmud Gamer, hai juga Mahmud Gamer. Central downtown. Aku tuh butuh 70.000 guys duitnya. Sip. Suspect lost in North downtown. Masih ada misi lagi guys, tapi nggak tahu di mana misinya guys ya. Suspect Alright. lost in Central Lanjut. downtown. Oke. Suspect lost in Central downtown. Masih butuh 40.000 lagi guys. You speak Arabic? No, I speak Indonesian bro. But I can speak English too. I'm from Indonesian bro. Suspect lost in East downtown. So we have to find our money first. 70,000. 10.000 itu guys. Central downtown. Dapat di sini susah banget loh guys. Ya. Kalau di GTA 5 itu gampang dapat 70.000 itu guys. Kalau di sini susah lah guys ya. Suspect lost in East downtown. Oke. Kita cuman butuh 30.000 lagi guys. Ayo semangat. Suspect lost in Central downtown. Oke, 20.000 lagi. Suspect lost in North downtown. Sip, tinggal sedikit lagi ya guys ya. 14.000 lagi guys. Suspect lost in Baru kita bisa beli Central rumah itu downtown. tadi guys. Oke, kita butuh 7.000 lagi guys ya. Suspect lost in Sip. Central downtown. Oke, siap. 70.000 guys ya. Saatnya kita ke rumah belik ya guys. North downtown. Kita beli rumah. Mana ya guys ya? Oh, kita terlalu jauh di atas. Sip guys, buat kalian yang baru gabung guys, jangan lupa di share videonya dan subscribe channel ini guys, biar aku makin semangat gitu guys ya buat video untuk kalian guys ya. Oke. Tadi rumahnya di mana ya guys ya? Ah. Oke, rumahnya tadi ada di sekitar sini guys. Mana ya? Yang mana tadi rumahnya guys? Yang ini guys. Nah, ini dia guys. Apakah ini rumah yang harus kita beli guys? Oke, ya ada misi kan guys ya. Oke, mantap jiwa guys. Ternyata memang harus beli rumah ini guys ya. Oke. Mr. Vassetti? Hey, you bought the old Printworks? Yeah, my old man used to work on these. I used to spend the evenings with him cleaning the rollers. I was gonna follow him in his trade, but
I lived a different life. You planning on selling the old machinery, breaking it down? I'm thinking we might print something. A newspaper, magazine. Oh, crap, Sonny. Low-grade crap. I've always fancied printing money. It ain't too hard. You know, I've been doing it on a small scale for years. Really? Sure. But we need some good quality plates. Of course. There's a Pencetak uang counterfeiting mereka ini. syndicate already operating in Florida. A syndicate? Yeah, with just rumors is all I've heard. I know a man who's good with rumors. Oh, bisa ya? Wow. Hah. Mantap guys. Bisa juga pakai taksi di sini guys ya. Aneh banget gaya nih orang guys. Look at the arse on that. Alright, girls, you're lost, mate, innit? Alright, me old China. How's it hanging? What do you know about counterfeiting? Oh, I'm fine, Paul. How about you? Come here. Oh, alright. You're obviously a busy man. All I know about Dodgy Reddies is to try and supply the plates. Kayaknya hari ini kita bakal bisa tamatin game ini guys ya. They've got a shipping company down the docks. The boss man. Kayaknya hari ini game GTA Vice ini bakal tamat guys. Kayaknya ya. Oh. What's the matter with you, you maniac? Give me another drink, lively. Oke, lanjut. Ada taksi lagi nggak? Oke, nggak ada taksi lagi. Nggak ada taksi lagi sih. Ini anjir. Tadi bisa naik taksi, sekarang nggak bisa lagi loh. Ah, anjay lah. Pinjam mobilmu ya bang ya. Dia ada di seberang pulau. Oke, di seberang pulau, sip. Oke, kita nggak punya senjata yang kuat ini guys. Oh, ada satu tadi, senjata yang lumayan sih. Kayaknya kita disuruh menghancurkan orang lagi nih guys. Oke. Misinya ada di atas kapal itu guys ya. Oke, naik lagi ke dalam mobil. Ada orang anjay. Anjay, ada orang anjir. Untung aja deh ini guys. Anjay lah. Malah bintang 2 anjir. Oke, lewat mana kita? Lewat mana? Mereka tuh nggak bakal habis-habis guys ya. Guardo! Oh, no di face!
Oh, I talk. Oke. Lean on me, come on. Sip, pulang. It's time to pulang, guys. It's time to pulang. Banyak kali mereka, guys. Aku butuh senjata ya, guys ya. Oh iya, gini aja. Nggak usah. Tadi kita punya senjata kan. Nggak, kita main apa aja. Kan aku udah nyimpan tadi, guys. 16 April 1734 ini. Lanjut. Yang pertama aku butuhkan itu adalah senjata, guys ya. Dan senjatanya itu yang bagus, guys. Dia ada di bagian bawah dan toko senjata jauh kali. Udahlah, pakai seadanya aja dulu, guys. Buat kalian yang baru gabung, guys, jangan lupa di subscribe dan share videonya, guys ya, biar aku tuh makin semangat gitu, guys. Brutal loh bawa mobilnya orang di sini, guys. Alright. Pertama aku harus beli, bukan beli sih. Ambil armor yang ada di depan pelabuhan tadi, guys. Ada armor tadi di situ, guys ya. Sepertinya aku tuh harus main sniper, guys, tapi aku nggak punya sniper gitu loh. Mana sniper gitu, guys. Semoga aja nggak ada orang lagi. Ada orang lagi, guys ya. Anjay, nggak kena. Alah, kena lah ini. Mati kan? Langsung gitu, guys. Wow, anjay. Siapa yang nengok kita, anjir? Aku udah tahu kok, anjir. You join this punk? I'm gonna stick my foot so far up your ass. Sip. Anjir, ada lagi di sana, guys. Gordo! Oh, alright, not the face! Oh, I talk! Alright. Wow, malah 2 bintang sekarang, guys. Gila. Kita harus main cantik ya, guys ya.
bahaya gitu loh. Mereka tuh terlalu banyak gitu guys. Dan mereka tuh nggak bakal habis-habis ya guys ya. Karena mereka bakal keluar terus dari lubang hitam guys ya. Anjay. No wonder you ended up being a cop. Ayolah cepat. Kita harus set mobil kita dulu guys, bahaya nih guys. Oh nggak usah juga sih, kita udah mau nyampe di tujuan kita guys ya. Tapi perlu juga sih dicatnya guys ya. Kita cat dulu guys, bahaya ini guys. Polisi bakal ngejar kita dengan posisi 2 bintang guys ya. Anjay lah. Sorry. Sip. Mantap jiwa, bahaya. Polisinya itu nggak bakal tahu kita guys. Alright, easy peasy my man. Simpan dulu guys. Alright, lanjut. Misi selanjutnya ada nggak? Oke, ada ternyata guys ya. Alright, the courier's moving the plate from the docks today. I'm gonna go intercept them, grab the plates, lose any heat, and make my way back here. Now, depending how well this goes, we may have 5 minutes to print the money before the counterfeit syndicate finds us, or we may have all Oke, jadi ini year. adalah Either suatu way, pencucian I want uang green guys ya. rolling off the presses 5 minutes after I get back. Got it? Don't you worry, Tommy. We'll be ready. Sip. Me and the boys will be around in the neighborhood in case you need any heat taken care of. Alright, everybody cool? Alright, I'll catch you later. Give me a break. Aku perlu armor sama senjata ini guys. Tapi nggak usah lah. Kita harus apa dulu ya guys? Oke. Kita ke ping dulu lah. Alright. Sip. Ada apa di sini guys ya? Wow, ternyata mereka semua. Anjay, mereka kirain tadi aku itu orang biasa guys. Ternyata bukan orang biasa guys. Mereka tuh ternyata punya kekuatan super gitu loh guys ya. Anjay. Sip. Anjay lah. Bakat cewek pun bisa kayak gitu guys ya. Lari. Enggak, kita cat mobil dulu guys. Cat mobil. Ada polisi guys, ada polisi. Itu jauh enggak? Yang tempat yang tadi guys ya. Oke, kita cat mobil di sana aja guys ya.
Sip. Aman kita guys kalau chat mobil guys ya. Not tickets out. Sip lah, easy guys. Easy peasy guys ya. Anjay. Alright, sip. Itu benar-benar easy guys. Apalagi misi kita guys ya? Nggak tahu tapi guys. Ada misi apa lagi guys ya? Nggak mungkin sih kalau ini udah tamat guys ya. Oke, mantap. Ada misi lagi. Tommy, Sonny, how busy you are. Nah ini deh guys, kayaknya kita bakal oke, namatin game ini guys ya. Goddamn stuff! And where's my gun? Are you new action? You are making an idiot out of me, Tommy, and I'm not laughing yet. Sip. Apa misinya guys? Gak ada misi. Lah, tadi dia itu ngapain teriak-teriak guys ya? Gak jelas banget loh gitu guys. Hey, Mario. Oke, sekarang kita mau kemana guys? Kita kemana guys ya? Nggak tahu aku guys. Apakah misinya udah siap atau belum ini guys? Telepon. Mantap jiwa, telepon. Tommy, I had Sonny on the phone, okay? Are you with me? I don't know about you, but there's something about a man threatening to murder my family which really scares the crap out of me. What are you gonna do? Ken, take it easy. Mantap jiwa, ini dia guys misi terakhir kita guys ya. Kita bakal tamatin GTA Vice City hari ini guys. Sip. No one's gonna take us out. I'll see you later. I am calm. Don't I sound calm? Must be impending death that is doing this to my voice. Alright. Apa misinya guys? Masih belum ada guys. Oke, save dulu ya. You did what? Alright. Misinya apa ini guys? Bingung aku guys. Jangan pakai ini lah. Kita punya Lamborghini guys. Sekarang kita mau kemana guys ya? Bingung kita guys. Yahoo. Ada gak? Gak ada misi guys. Kemana ya guys? Oke, kita kemana ini guys? Ada lagi nggak rumah yang bisa dibeli ini guys ya? Situ udah. Mana lagi ya guys ya? I ain't going nowhere. Atau mungkin kita ke Malibu dulu ya guys. Aduh, bintang 2 lagi anjay. Aduh, polisinya ini gak santuy gitu guys ya. Anjay lah. Padahal kita tuh gak sengaja loh guys ya.
Udah 5.000 di sini guys. Di sini tetap nggak ada misi guys. Mana yang terakhir guys? 17.56. Apa ya misinya ya? Satu lagi ya. Misi terakhirnya itu apa ya? Gimana cara bukanya guys? Lupa aku guys. Atau ada rumah lagi yang harus kita beli ya guys ya? Harus tamat sih ini hari ini. Terlalu brutal mereka bawa mobil di sini guys ya. Jeez, my tits, you asshole. Mobil ini aja di belakang. I'm so freaking pissed. Pinjam guys ya. You crazy bitch! Alright, kita mau kemana ini guys? Kayaknya ada lagi yang harus kita beli ini rumah guys ya. Nggak tahu di mana tapi. Itu udah. Kemana ya? Got that guy's plate mobile? Ayolah, di mana sih rumahnya yang satu lagi tuh? Bahkan untuk nemuin misi di game ini guys kita harus mikir loh guys ya. Lah ada orang dalam. Oh iya, beli pelabuhan kayaknya guys. Pelabuhan tadi kan bisa dibeli guys ya. Mungkin beli pelabuhan guys. Kita coba dulu guys ya. Dan uang kita kayaknya belum cukup buat beli pelabuhan itu guys. Nah ini dia. Berapa harganya guys? Cuman 10.000 gitu, murah. Hello? 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 Put it out. There's a dude here. Hey, suit dude, I guess you're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower And engine. the fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. She can hold like 20 barrels of the best Jamaican Yeah, smoke yeah. right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Okay, siap. Suit dude, you got a light? Dude. Mantap guys, mantap. Ada misinya nggak ini guys? Ada misinya nggak? Nah nggak ada misi guys. Jadi udah tamat nah GTA Vice City-nya guys. Kayaknya bukan ini deh misi terakhirnya guys ya. I wouldn't do that. Gimana ya guys ya misi terakhirnya guys ya? Gak ada apa-apa di sini loh guys. Kita beli ini tapi gak ada gunanya gitu loh guys. Kita juga nggak bisa berenang gitu guys ya. Alright, di sini nggak ada apa-apa guys. Sip. Oke, nggak bisa ya guys ya. Oke, lanjut. Kita beli apa lagi nih guys? Padahal kita udah beli semua bangunan guys. Apa lagi ya? Ini udah.
Kayaknya udah tamat game ini sama kita guys ya. Cuman segitu aja guys. Ntar dulu ya guys ya. Mau kemana kita ini guys? Kayaknya ini game udah tamat ya guys ya. Tapi masa mistralnya kayak gitu guys? Kalau nggak salah mistralnya itu kita bunuh Sony loh guys ya. Ntar dulu guys. Alright guys, akhirnya aku baru tahu ya guys ya. Ada satu tempat lagi guys, yaitu studio film guys ya. Oke. Pertama kita harus ke apa dulu guys? Cari duit dulu guys. Cari duit dulu guys ya. Ke cara yang tadi guys. Oke. Dan ternyata studio film guys ya. Aku lupa itu tempat guys. Nah, aku tadi barusan aja searching ya guys ya, di Google gitu guys. Oke, di mana rumah kita guys? Mana dia? Oke, itu dia rumah kita guys ya. Siap guys. Saatnya kita untuk apa guys ya? Untuk mencari duit guys dengan cara instan gitu guys ya. Seandainya aja di dunia nyata bisa kayak gitu guys ya. Mantap jiwa guys. Masalahnya di dunia nyata nggak bisa kayak gitu ya guys ya. Alright, mobil polisi guys. Ini dia. Yep, seperti tadi guys ya. Tuh, harus satu-satu ini guys.
Sip, lanjut. Suspect lost in Central downtown. Kita harus dapat uang 100.000 dulu guys. Suspect lost in Central downtown. Suspect lost in Central downtown. Suspect lost in North downtown. Lanjut, ayo dong, cepatlah. Suspect lost in Central downtown. Suspect lost in North downtown. Suspect lost in North downtown. Oke, dapat 100.000 tuh masih lama ya guys ya. Suspect lost in Central downtown. Suspect lost in Central downtown. Lanjut guys ya. Suspect lost in Central downtown. Suspect lost in Central downtown. Harus dapat 100.000 loh kita guys. Perlu banget gitu guys. Biar buka misinya guys ya. Suspect lost in Central downtown. Misi di sini tuh guys gila guys, susah guys ya. Untuk dapat misinya kita harus pakai uang gitu loh guys. Suspect lost in East downtown. Masih jauh ya guys ya. Suspect lost in North East downtown. Oke. Kita sampaikan 200.000 aja guys ya. Kita perlu duit banyak ini guys buat beli semua rumah-rumah yang ada di GTA Vice City ini guys. Karena rumahnya ada di situ guys. Suspect lost in North downtown. Lanjut guys ya. Suspect lost in Central downtown. Oke, sampai ke 200.000 aja guys ya. Suspect lost in East downtown. Lanjut guys. Suspect lost in Central downtown. Oke. 300.000 aja guys ya. Tanggung banget tuh guys. Suspect lost in Central downtown. Karena uang kita itu harus banyak guys. Kita harus beli bangunan ya guys ya. Suspect lost in Central downtown. Sip, lanjut guys. Oke. Segitu aja guys ya. Kita kayaknya udah cukup duitnya guys buat beli rumah itu guys ya. Jam minum buka ya. Aku mau ke studio film guys ya. Di situ ada misi guys kalau kita udah beli studio film itu guys. Aduh, ini mobil guling-guling terus lah gitu. Anjay. Ah. Kita ada suara motor guys. Tapi mana guys? Nggak ada lagi. Tiba-tiba ngilang gitu guys. Oke, kita sekarang beli studio filmnya guys ya. Idiota. Alright, itu lewat mana ke jembatan di atas sini guys? Ih, mobil ini lah. Ke jembatan itu lewat mana guys ya? Lewat sini kayaknya bisa lah biar cepat gitu guys. Alright.
I want to pick your taxi, man. Please give me. Sekarang kita beli studio film ya guys ya. Ternyata ini bisa dibeli loh guys, anjay lah. Nah kan. Sip, dan di sini ada misi guys ya. Lanjut, misinya mana guys sekarang? Oke, ini misinya guys ya. Action. Whoa! Now that's big. 12 inches. That is regulation, baby. Cut! Who is this idiot? You! Why are you in my space? Why? What is all this crap? Aliens, Baby, wake fishing poles. Who's ever seen a shark that big? All this stuff's gotta go. Why'd you get in this business, you prick? Huh? Dan For terus the ada pussy. lagi. That's Oh iya, why. What is ya this? guys. Aku This lupa itu. is my arm. Security! Look, you pompous asshole. I own you now. Yang di I bandara own itu all of guys this. ada We're gonna turn this tempat place mobil around. itu guys, kita bisa I'm gonna beli make guys. you Aduh, rich. aku lupa guys ya. You're Tommy Vassetti, but I thought that you were... That's right. We're gonna be making some changes around here and start making some real money. Actually, have you ever thought about, But first, we're gonna need some good-looking broads. yeah, girls are fine, but you, wow. What's that guy think this is? Some free art crap? Geez, like anyone ever watch movies about fish? Sip. Ada misi lagi nih guys. Alright, belok sini guys, lalu lewat sini terus kesini guys ya. Yo, Candy, I'm looking for movie talent. You interested? Sure. But you'd have to talk to my agent. The hell are you doing? You should have stayed at home today. Can you believe this asshole? Anjay. Mantap jiwa itu guys. Come on, let's go. Ayo. Mantap jiwa gitu guys. Ada apa di sini guys? Hey, Mercedes. Hey, Tommy. You want a party? Not now, Ah, pacar Sweets. kita, man. You interested in doing some movies? Of course, as long as it's cheap and sleazy. You're hired. Get in.
Oke. Anjay lah. Ngebug lu mereka anjay. Bisa ngebug gitu loh orang dalam ini, ngebug gitu loh. Anjay, harus lewat situ. Anjay lah. Lewat mana situ? Mutarnya jauh lagi, guys. Langsung aja lah lewat sini, guys. Dan ya, we are the winner of this. Easy banget gitu, guys ya. Yang paling susah sih di GTA Vice City ini sih, guys, dapat duit ya, guys ya. Hey, Tommy, you coming in for a warm-up? Maybe later, babe. Alright, mereka jadi bintang film, guys ya. Whoa, cool shark. Alright, ada misi lagi, sip. Langsung gas aja, guys, kalau ada misi, guys. How's filming going, Steve? Well, Candy is a natural. And that new girl, she's insatiable. She went through half the cast and crew before I even took a light reading. Anyway, hey, tomorrow we're going on location to shoot the boat scenes. Boat scenes? What boat scenes? The fishermen are in the throes of passion when the giant shark comes in. What'd I say about the giant shark? I said, no giant shark, all right? Just keep the cameras pointed at the poontang. Okay. Hey, Tommy, you guys gotta try, right? Get those flyers printed up? Yeah, but nobody's gonna let us distribute those things. I mean, they're just too, they're unimaginative. You don't worry about that. I've got my own ideas for distribution. Okay. Hey, Candy, in my trailer. Oke, sip. You know I've been loyal. Jauh-jauh ya, guys ya. Anjay. Gimana cara ke situ, guys ya? Bentar. Sip. Ada lagi, guys. Anjay.
banyak ya guys ya. Anjay lah, enjoy. Oke, jadi mereka itu searah ya guys ya. Sip. Oke, ini lagi guys, dan ini yang terakhir guys ya. Alright, dan kita habiskan ya guys ya. Oke, sip. Selesai guys ya. Easy guys, easy. Kita balik lagi ke studio guys ya. Anjay. Mana misi? Sip. Okay, what's the problem now? Shh. After his close encounter with the Nympho invaders, our hero finds himself unable to think of anything but this huge phallic mountain. And that's when I want to do the scene with the vat of mashed potatoes, but then I don't we... give a crap about that. Just keep going. You mentioned something about some legal problem on the phone. Congressman Alex Shrub has jumped on the pre-election bandwagon. He's going after the Puritan vote. Rumors are he's going to support measures to restrict, shall we say, the more fleshy aspects of this nation's great entertainment industry. Okay, press Del or enemy button to get with the camera. Oh. What? Oh. Bukan, maksudnya apa sih anjir? Follow, oh. Sparrow. Don't push the mark. Is this Sparrow? Nah, ini dia, Sparrow.
brutal banget dia mau mobil guys ya. Jadi dia mau kemana ya guys ya? Kita harus ngikutin dia pakai helikopter gitu loh anjay. Sip, ke sini guys. Oh, Sony. Hey. Ken, could you call me Martha? Oh, Alex. I mean Martha. Whatever you say. Oh. Where is the door? Come on, man. Where is the door? Oh, ini dia. Terlalu tinggi nih guys ya. Mantap juga guys. Oh, ternyata bukan si Sony guys ya. Martha, someone's watching. How kinky. Anjir. Anjir. Ada You, give me that camera. polisi anjir. Anjir, gimana cara bunuh mereka ini guys? Oh, ini aja, pakai ini aja. Bintang 5 langsung anjay. Sip. Oke, sekarang aku mau lewat mana ini guys ya? Aku harus naik helikopter ini guys. Harus dengan cepat, dengan cepat. Come on. Helikopternya lama banget hidup guys. Aduh anjay. Jadi aku ngerti guys kenapa dia ngasih kita helikopter ya guys ya. Alasannya ini guys. Karena kita langsung dapat bintang 5 gitu guys. Anjay, tiba-tiba ada polisi gitu guys. Anjay, keluar men, lari. Ayo lari dengan kecepatan tinggi sip. Mantap jiwa men. Mantap jiwa gitu men. Ada lagi guys, ada lagi ya guys ya. I'm sorry, but I just can't swallow this right Come now. on, darling. He's hung like a What sperm whale for is pity's sake. this? How can you not? Ini terlalu vulgar gitu guys ya. Go to the Oke, siap. Oke, di sini ada jalan guys ya. Alright, ada apa di sini guys?
Ngeri ya, naik motor kita guys, gila guys. Gila guys, motor di dalam lift guys. Alright guys, lanjut. Return to the lower office. Oke, sip. Smash the window. Oke. Oke, siap. Kirain tadi lewat no anjay. Tadi di mana sih? Di mana tadi anjay ya? Keren tadi, udah keren banget gitu loh anjay. Tadi di mana itu bangunannya guys ya? Nah, iya. Gila ini anjay. Sip. Nomor sini tadi guys ya. Terus di sini guys ya. Terus mana tadi guys? Lupa guys anjay. Kan lewat sini tadi ya guys ya. Kan di sini guys, salah kita. Alright, di sini dia guys. Yang mana sih tadi bangunannya anjay, anjay. Ah, nggak bisa diulang ini guys, soalnya apa gitu loh. Tadi aku tuh ragu gitu guys bawa motornya. Aduh. Tadi di mana ya bangunannya guys ya? Ini ya guys. Nah, ini ya guys ya. Lupa juga aku guys. Yang mana sih tadi anjir? Aju. Lupa tadi lewat mana ini guys. Aduh. Tadi bukan lewat sini guys. Mana ya tadi? Dan kita menghabiskan waktu kita hanya untuk muter-muter. Oh, ini lewat sini. Aduh. Oke. Dan mengulang yang tadi guys ya. Orangnya masih itu aja guys ya. The market is going higher. Alright. If only people were as polite as machines. Alright, kita berhasil kali ini guys ya. Oke, yang ini berhasil dan ya ada di anjay di situ guys. Anjay. Oke. Mantap jiwa. Yang satu lagi tuh ada di sana, anjay lah. Dia tuh kayak lagi ninja gitu guys ya. Jadi ninja gitu guys.
Oke, ini dia. Oke, sip. Aduh, anjay. Anjay. Jangan sampai rusak motornya, guys. Karena itu salah satunya motor kita, guys ya. Ada lagi motor kita, guys. Kita naik ke sini. Oke, itu harus lompat ya, guys ya. Oke, kita harus lompat, guys. Oke, lagi-lagi lompat ya, guys ya. Anjay, pedal sedikit lagi itu, anjay. Kurang lagi jadinya, guys. Anjay lah. Ngeremnya itu susah banget loh, anjir. Ini nggak butuh motor seperti itu. Tadi dia bilang jangan sampai pagi, guys ya. Bye now. Alright, Simply lanjut. no manners. Oke, dapat di situ, guys. Sip. Dan motor kita makin rusak, guys ya. Aduh. Kita harus pakai cheat ini, guys. Anjay, motornya malah jatuh. Anjir. Udahlah, lompat aja lah, guys ya. Nggak bisa juga gitu loh. Harus naik motor gitu loh, guys. Aduh. Ulang lagi, guys. Anjay lah. Ini asli, guys. Ngeselin, guys ya. Asli ngeselin ini, guys. Beli armor dulu, guys ya. Oh, lady, so fine. Oke, kali ini nggak boleh gagal, guys ya. Semangat. Kita harus semangat, guys ya. Kali ini aku nggak boleh gagal gitu, guys ya. Oke, kali ini nggak boleh gagal, guys.
Sip, sip, sip. If only people were as polite as machines. Ya, berhasil. Kita harus perkirakan kecepatannya guys, biar nggak terlalu offset gitu guys ya. Anjay lah. Kali ini itu nggak boleh gagal guys, nggak boleh gagal guys ya. Ini nggak boleh sampai gagal ya guys ya. Oke, di situ ada lagi guys. Sip lah, sip. Oke, aku punya ide. Di dekat situ kan, jadi kita tinggal naik ke atas rumah kita aja guys ya. Mana dia tuh? Di bawah itu ya guys ya. Anjir, ini asli nggak mati sih. Oke, ada cara lain. Pakai helikopter guys ya. Biar keren gitu guys. Sumpah lah, nggak ngerti lagi aku guys. Oke, mana lagi? Kan lebih cepat gitu loh. Dari tadi maunya pakai helikopter aja guys ya. Mana lagi? Anjay, turun. Kita nggak punya senjata gitu guys kalau kita ngulang guys ya. Kayaknya emang harus pakai helikopter ke situ guys ya. Anjay ini. Kesal banget aku loh guys ya. I'm sorry, but I just can't swallow. Oke, ulang. Lah, padahal kita lagi ngerem dia malah belok gitu guys. Anjay. Sip, lanjut. Udah tahu. Lanjut. Nah, remnya itu nggak makan loh guys ya. Oke.
Ah. Oke, kalau di situ harus kencang kita guys ya. Hampir aja anjay. Sip, lanjut. Mana lagi? Anjay lah. Kita nggak bawa senjata apa-apa ya guys ya. Maksudnya apa guys? Kita ambil armor dulu guys. Return to the ladder. Dan kita nggak punya senjata apa-apa ke situ nanti guys ya. Gila guys, kan ayo 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 anjay anjay. Oh, untung aja guys, ada ini. Oke, untuk apa kita beli senjata dulu guys, jaga-jaga guys. Mana tahu kita disuruh untuk membunuh orang lagi guys di sini. Tiba-tiba kita nggak ada senjata kan, hancur gitu guys. Aku butuh sniper tapi nggak terlalu banyak. Lumayan lah. Lagi lah. Terus ini sedikit aja guys ya. Ini sih yang perlu banget. Sip lah. Anjay, makin rusak motor kita guys. Enggak nyampe lagi loh anjay. Oke, ini aja lah. Lah. Sip.
Ini lagi ya guys ya. Aduh, nyusahin loh guys ya. Ada lagi loh guys, anjay lah. Anjir. Emang ini misi apaan sih guys ya? Anjir lah. Ngulang lagi kita guys ya. Anjir. Ini sih anjir lah, sumpah. Stres guys main ini guys. Step on. Gak ada yang punya motor lagi, anjay. How many times you got contigo? Better understand how to treat a lady, huh? Alah, aku butuh motor anjir. Itu motornya motor apa guys? Enggak, itu terlalu lambat guys ya. I need the bike please man. Mana bike-nya, mana? Ah, tai lah. Gak ada motor loh, anjay. Hey, Udahlah, naik helikopter aja guys ya. No lo creo. I don't believe this. Semoga kita masih punya helikopter guys ya. Kalau nggak ada sih ini anjay lah sih. Anjay banget sih guys. Oke. Oh. Disuruh ke sini kita anjay. Apa sih maksudnya ini? Oh. Matiin lampu itu. Seru guys itu. Oke. Akhirnya selesai juga guys ya. Cukup buat pusing kepala juga misi-misinya itu guys. Anjay lah. Oke guys, selanjutnya guys ya. Oke, helikopter kita tiba-tiba ngilang gitu guys. Secara misterius ya guys ya.
Oke, ada telepon lagi. Tommy, Paolo here, Clue Paso Amigo. What do you want, Paul? I don't want any fake label clothes. Very funny, mate, but you know I don't touch bank gear. No, I was just calling to see if I can get a part in one of your movies. Back in England, I did a lot of blue stuff, mate. I'm packing more heat than you, my son. Paul, thanks for the offer. I'll bear that in mind. Seriously, don't forget about me after all I've done for you. That's what I'm trying to forget about. Sip. Alright, ada rumah lagi dekat bandara ya guys ya. Jadi semoga ada misi di situ guys. Gizem Saka, Mai, apa sih arti Mai? Mai artinya apa bro? Atau kamu tipe ya bro? Oke, save dulu ya guys ya. Forget about it, Mario. Sip. Lanjut ya guys ya. Kita beli rumah yang ada di bandara guys. Di mana kalau nggak salah ya? Di mana ya guys ya? Kalau nggak salah sih yang ini guys. Yang ini ya guys, yang ini guys. Oke guys, mana dia untuk beli rumah ini guys? Sip. Smith, and you must be Mr. Bassetti. Would you like the tour? Might as well. Well, I'm very sad to be selling the dealership to y'all. This is my first investment after I turned pro. But now, it's time for me to move on. You're leaving town. Not in too much of a hurry, I hope. No, I'm just coming out of retirement and preparing for my future comeback. The business wasn't too strong, and my staff took it upon themselves to get a bit more creative with the generational wealth. Buat kalian belum subscribe channel ini guys, subscribe dulu channelnya guys biar aku makin semangat ya guys ya. Obviously, I could wind down the business before handing it over. Hell, I could burn the place down if I wanted to. This is prime development land. Oh, I wouldn't worry about any of that. This place seems perfect. Yeah, it does. So I take it we have a deal. Sip, lanjut. Oke, di sini ada misi lagi guys ya, kayaknya. Kayaknya sih. Dan ntar dulu guys. Simpan dulu ya guys ya. Kita lihat dulu kalau ada misinya guys ya. Di atas misinya enggak. Kalau nggak ada misi sih berarti aku sia-sia sih beli ini guys ya. Oke, nggak ada misi anjir. Oh iya ada kayaknya guys di bawah guys ya. Kemarin tuh kalau nggak salah di bawah ada misinya guys. Nggak ada guys anjir. Oh ini. Oh race. Oh ngerti guys. Balapan kita guys. Oke, dari sini kita bisa rombak mobil guys ya. Oh bukan rombak, perbaiki anjay. Pikir tadi bisa lomba gitu guys. Oke. Ini apa guys? Mereka itu interestednya dengan Esperanto Lancaster Stallion Rancher Brista Compact. Oke, kita cari guys ya. Kita simpan dulu mobil ini guys, karena mobil ini mobil kencang juga guys ya. Sip, lanjut. Mobil tipe Esperanza. Ini enggak? Stop! Ini tipe mobilnya apa guys ya? Sentinel nggak ada di daftar guys ya. Ini tipe apa guys? Ini tipe Phoenix nggak ada di daftar guys ya. Kita butuhnya tipe mobil besar gitu deh guys. Mana ya guys? Oh kayak gitu guys mobil yang kita perlu guys.
Ada pak polisi juga masalahnya guys. Mobil polisi itu guys. Mobil polisi lagi guys, anjay lah. What the hell are you doing? Bukan ini modelnya guys ya. Jadi mobil yang kita cari itu mobil yang besar gitu guys. Ini masuk nggak di daftar? Ini model apa guys? Mesa Granade kayaknya nggak masuk tuh ya, tadi di daftar guys ya. I'm looking for rancher man. Itu Comet. Nah ini dia. Dia ini enggak ya? Ini apa? Admiral, bukan. We need rancher man, rancher. Ini apa ini guys? Ini Sabre, kayaknya ada ya guys. Sabre ada nggak? Sabre. Kayaknya sih nggak ada ya guys. Nah nggak ada ya guys ya. Yang ada itu Esperanto Stallion. Stallion Rancher Vista Compact. Run starter Idaho. Oke. Ini apa? Nah ini Rancher guys kalau nggak salah guys. Nah ini dia Rancher guys ya. Nah ini dia guys, Rancher guys ya. Sip. Ini bisa diapain guys? Ada bonus untuk kita. Oke siap. Ini apa guys? Balapan ya guys ya. Jadi kalau kita udah siapin balapannya ini apa sih untungnya guys? Ntar dulu guys, aku cari dulu guys. Misi apa lagi yang ada guys? Ini udah Kaufman udah, Malibu udah. Print work business itu oke udah siap. Malibu udah, Kaufman udah, film studio udah, Cherry Popper Quadrant udah. Tinggal yang pole position ini ada di Barat Ocean View Hotel. Oke sip. Kita kesana guys ya. Mobil kita mana guys? Alright, kita bakal pergi ke hotel kita yang lama guys ya. Anjay lah.
Sebelah barat Ocean View itu di mana guys? Yang ini guys ya, ini. Oh iya, klub itu guys, ingat. Klub waktu kita antar si ini dia guys. Oh bukan, klub yang kita antar si apa itu guys, pacar kita loh guys. Mana dia klub tuh guys? Aku baru ingat tuh guys, anjay, kok bisa lupa ya guys. Satu tempat lagi tuh guys. Ini ya? Bukan anjir. Mana sih anjir? Ini dia guys. Nah ini dia guys. Oke, terbuka guys ya. Oke, kayaknya ini syarat terakhir membuka misi guys ya. Misi terakhir kita guys ya. Oke, mana misinya guys? Harusnya di sini ada misi kalau nggak salah guys ya. Kan guys. Apa yang bisa dibuat sini? Ini terlalu berbahaya sih guys. Kita mau ngapain sih guys? Udah tamat deh guys ya. Ini misi guys. Gak ada lagi misinya loh guys. Udah. Apa lagi ya guys ya? Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8, udah pas loh guys ya. Kenapa belum terbuka ya misi terakhirnya guys ya? Mana ya guys ya? Kayaknya ini masih belum tamat guys ya. Gimana ya cara buka misi terakhirnya guys? Kan kita udah beli semua bangunan yang ada di kota ini loh guys. Mana lagi guys? Bentar guys ya, aku cari dulu guys. Ini gimana ya guys ya?
Oke, udah semua ini guys ya. Oke, aku ngerti. Kita harus ke klub tadi guys. Pak polisi, jangan kejar aku dulu Pak polisi. Ada misi penting loh Pak polisi. Oke, sip. Kita harus melakukan sesuatu dalam ini guys ya. Kita habiskan uang kita $600 di sini. Ini ya. 600 guys ya. Harus dapat 600 kita guys. Masih sedikit loh guys. 600 itu masih jauh guys ya. Enam menit guys, kita harus begini terus ya guys ya. Oke. Dan kita tunggu aja nih guys ya.
Alright guys, sorry banget ya guys ya. Tadi aku tuh lagi makan dan selagi nunggu ini juga guys, karena kita harus habisin uang kita $600 di sini guys ya. Jadi kayaknya udah selesai deh dan kita keluar aja guys ya. Oke. Sip. Oke, siap deh. Kita keluar aja guys ya. Dan oke. Sip. Sekarang kita ke kemana guys ya? Ke tempatnya si Tommy Vercetti yang apa itu guys? Rumahnya yang di dekat jembatan itu guys ya. Kalau nggak salah di situ ada misi guys. Kalau nggak salah ya guys ya. Bentar tuh guys, aku baca dulu di sini. Ini udah. Udah. Ay, caramba, Paducah! Oh, di bots ya guys ya. Aduh, memang sih guys, di game ini banyak sekali misterinya guys ya. Ternyata di kapal, di apa namanya, di pelabuhan itu guys tadi ada misinya guys. Gila ini game guys ya. Game kayak gini udah ada Easter egg-nya loh guys. Bukan Easter egg sih, udah ada kayak apanya itu guys, istilahnya mengasah otak gitu guys ya. Oke, pertama dulu kita harus menyelesaikan yang apa ini guys ya. Ini Bodyguard tuh apa namanya? Nggak ngerti juga aku guys. Banyak sekali misi dalam GTA Vice City ini guys ya. Alright. Misi di sini apa ya guys? Yang nggak ada misi gitu loh. Kalau sampai tiba-tiba ada guys ya, gila sih ini guys. Apakah naik di kapalnya guys? Oh gimana ya, guys? Nah ini dia, baru ada, anjir lah. Ah. Sumpah lah, susah kali ngendaliin kapal di sini guys. Ini targetnya nih lari-lari loh guys, anjir lah. Gagal guys ya, gagal nih guys, gagal. Ini gagal sih asli guys ini. Liar banget loh kapalnya, anjir.
Anjay lah. Ledakin kapalnya dulu guys ya. Nah, sekarang gimana cara keluar dari sini guys? Ah gila loh ini. Ini nggak bisa berenang lagi. Aduh. Yo, step on. Jadi guys, untuk membuka misi terakhir itu guys, kita harus menyelesaikan semua misi-misi yang ada di bisnis host kita ya guys ya. Baru kita bisa buka misi terakhir guys. What hardware we got? Oke, aku lebih milih kapal kecil aja guys, karena kayaknya lebih gampang gitu guys. Nah, ternyata lebih susah aja. Ya, aku udah duga itu guys, dia nggak bakal bisa 2 kali kayak gitu guys. Anjir. Hah, bisa kayak gitu guys ya. Gagal lagi ini guys misinya guys ya. Oke. Satu kunci untuk menyelesaikan misi-misi di GTA Vice City ini guys, kita harus fokus ya guys. Sip. Simpan dulu guys ya, biar kita langsung checkpointnya di sini guys. Oke.
Ah. Lah gak kena lu anjir. Ah. Lanjut. Harus lebih sabar lagi guys. Ah. Ah, susah kali lah bawa kapal ini anjir. Bisa langsung gitu guys. Kalau langsung dia kapalnya kayak nggak bisa diatur gitu loh guys. Buat kalian belum subscribe channel ini, subscribe dulu guys ya, biar aku makin semangat gitu guys. Anjir, tinggal 10 detik lagi anjir.
Lah. 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 Kok bisa gitu? Kok bisa gitu sih? Masih banyak ternyata. Tiba-tiba bisa gitu ya guys ya. Ngeri. Lanjut lagi guys. Ulang ya guys ya. Emosi aku nih guys. Oke, udah tahu. Jangan banyak bacot. Ayo langsung aja gas. Apa sih itu anjir. Mantap. Ayolah. Malah patah-patah gitu gambarnya anjir. Oke, tinggal 1 menit lagi guys ya, dan kurang 1 menit pun guys. Dan ini kayaknya masih banyak guys ya. Ayolah. Oke, kita berhasil. We are the champion, my friends. Oke, sip. Alright guys, itu benar-benar misi yang sangat-sangat mengesalkan guys ya. Kapal ini susah banget dikendaliinnya guys. Oke, ada telepon. Semoga misi terakhir. Hey, hello, Tommy. We got a situation over at Printworks. You better go and check it out. I don't know, some kind of mess or other. Things are messed up. I gotta go. Oke, ada misi. Yes, mantap jiwa. Ini yang kutunggu-tunggu guys. Misi yang penting guys ya. Aduh. Dari tadi tuh aku dapat misi yang gak penting-penting gitu loh guys. Anjay.
Finally we've got the mission, guys. I've waiting for this. I will not regret this again. Regret artinya apa sih anjir? Tak akan kusia-siakan kesempatan ini, guys ya. Ini sangat kesempatan yang sangat berharga gitu loh, guys. Oke. Ada jalan potong di sini nggak, guys ya? Ada, guys. Ini dia, guys, jalan potongnya, guys. Mantap jiwa. Dan mengorbankan beberapa orang sih. Oke, simpan dulu, guys, supaya kita nggak main misi yang susah lagi, guys ya. Itu misinya ngeselin banget, anjir. Lanjut kita, guys. Okay, what's the emergency? Tommy, some mob thugs said they'd come to take their cut. Said it was a Mr. Forello's money. I feel like crap. Forelli? Sonny Forelli? Yeah, that's the guy. I think they were very insistent. I'm not angry with you. Get him to the hospital. Tommy, rip that guy a new asshole for me. I'm gonna rip him too! Oke, siap. What should I do about her? Mobil yang udah mau rusak kayak gini kita masih pakai, guys. Tuh. Kita harus pakai mobil yang kencang dan gak cepat rusak, guys ya. Mobil itu adalah ini, guys, mobil yang berapi nih, guys. Sip. Alright. Anjir, masih aja nabrak lo, anjay. Kayaknya kita bakal telat deh. Kayaknya kita bakal telat. Anjir, matilah kalian, anjir. Get lost! Ada lagi ya? Oke, aku memutuskan untuk memperbaiki mobil dulu, guys. Karena mobil ini udah mau meledak ya, guys ya. Sip. Mereka ada di mana mereka, guys? Oke, di jalan, guys ya. Mereka ada di jembatan itu, guys. Sip.
Oke guys, kayaknya kita ini bakal tamat ya sebentar lagi guys ya. Kayaknya sih. Alright, mereka ada di Malibu kita guys ya. Without senjata kita guys. Ini mereka ngebug ya guys. Oh gimana sih guys? You tell Sonny, stay away. Vice City is mine now, not his. Ada lagi anjir. Sip. Mereka ada di mereka kasih tempat-tempat yang jauh gitu guys, yang mantap ya. Bikin aku pusing gitu loh guys. Oke, cepat sekali jalannya mereka guys. Sip. Mereka terlempar ke laut dan akhirnya mereka mati. Siap, mantap jiwa. Kita memenangkan pertarungan ini, guys. Sip. Keren banget itu. Alright, ada misi lagi guys. Tahoma ini guys. Kayaknya ini mobil Tahoma deh guys. Virgo, pasti bukan. Spantoso. Anjir, di depan polisi kita nabrak orang. Mantap jiwa. Sip. You drunk or something? She's always giving me a hard time. Dia nyuruh kita harus jual 80 es krim nih guys. Kalau udah 80 es krim ya udah selesai. Oke, nggak ada yang mau guys. I'm in the way again. I guess the blood flowing.
Alright, agak maju sedikit dulu guys. I don't know where to go. I plant my flag here. Anjir lah, geng-geng ini so jago banget gitu guys. Ada telepon, ada telepon, ada telepon, ada telepon. Tommy, it's Lance. We got big problems. Come down here right away. Oke, ini kayaknya misi terakhir guys. Sip. Aku tuh udah nggak sabar guys ya melaksanakan misi terakhirku nih guys. Kayaknya ini misi terakhir kita guys ya. Jadi kayaknya kita hari ini bakal namatin GTA Vice City kita guys. Dan sebelum menyelesaikan misi ini kita maunya beli senjata dulu guys ya. Nah ini dia guys, misi terakhir kita guys. Taruh dulu guys ya. Oke, nggak ada apa-apa di situ. Sorry. Oke, sebelum kita laksanakan misi terakhir kita, aku tuh mau apa dulu guys? Mau nyimpan dulu guys ya. What hardware we got? Sip. Langsung guys. Oke, ini dia misi terakhir kita What's guys. going on? Tommy. Oh, good. Listen. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls or as food on a plate. But as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes. And I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that Misi this is terakhir my guys ya. operation. Mine. Oke guys, jadi oleh Ken, karena itu ini get the push adalah for the part counterfeit terakhir cash dari GTA for Vice 20 City mil in kita guys. briefcases. Lance, you get the guys together. Ini dia guys, misi terakhir kita guys. Sip, mantap jiwa guys. Aku exciting banget gitu guys ya. Karena jalan misi terakhir kita guys. Sip. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man. They knew I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see sense, see what's good for business. I trusted you, Tommy, and you disappointed me. But at least someone in your chicken shit organization knows how to do business. Isn't that right, Lance? Huh? Sorry, Tommy. This is Vice City. Anjir. This is business. Lance berkhianat anjir. You sold us out. No, I sold you out, Tommy. I sold you out. Anjir lah si Lance The ini real cash is upstairs bancai. in the safe. So, Tommy, what was the big plan? You think I just take the fake cash, save face, and run away with my tail between my legs? No. I just wanted to piss you off before I kill you. Oke, kita nggak punya senjata guys. Mantap nih guys. Kita cuma punya ini. Oke, kita ambil senjata ini lagi nih guys. Sip. Sorry. Kena anjir. Aduh, gak ada senjata lagi guys, anjir. Sumpah guys. Oke, nambah.
Nambah lagi. Anjir. Main bencong loh mereka ini, guys. Yang bener aja lah, anjir. Sorry, but I need that. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Oke, mantap jiwa. Tiba-tiba nyawa kita penuh, aneh guys ya. Ah, bencong lah. Ah, banyak kali sih Come here, anjir. you double-crossing piece of shit! Your history, Tommy! History! Anjir. Jo, banyak kali anjir mereka anjir. This is the last dance for Lance Dance. I said I had enough of that at school! Shit. Ada banyak mereka anjir. Oke. You picked the wrong side, Lance. Oke. Sip. Kita nggak punya peluru dan nyawa kita tinggal 60. Sip. Sip banget lah, sip. Anjir. What's going on? Ini kawan kita, guys. Anjir, uang kita dicuri anjir. Shit. So, banyak kali mereka anjir. Aduh. Bosnya ini, guys. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never... Anjir, lari lah. Lambat kali kau jalan. Oke, kita punya ini. Anjay. Mantap. Apa sih yang ku tembak anjir? Anjir lah. Gimana sih bunuh orang ini semua? Anjir. Shit, nggak habis mereka. Mantap kali. Ada di bawah ya? Di mana ada nyawa kita, guys? Di downstairs tuh di mana ada nyawa? Oh, di bawah. Oke, siap. Oke, di bawah, siap. Anjir, matilah. Oke, kesalahan aku tadi aku belum beli senjata, guys ya.
Ini. Kita beli senjata dulu guys. Dan senjatanya harus yang mantap guys ya. Biar mereka tahu kita ini siapa guys. Ya, loadingnya lama guys ya. Sip. Oke, jangan dulu laksanain misinya sebelum kita beli senjata yang bagus ya guys ya. Karena senjata kita itu harus kuat untuk bunuh mereka semua ini guys. Terlalu banyak tadi guys. Oke, tiba-tiba dia nge-lag gini guys. I wouldn't do that. Senjata yang bagus tuh ada di mall ya guys ya. Bagus dan murah gitu guys. Anjir lah, kok tiba-tiba nggak lagi nih guys. Ah, tai. Pertama kita harus beli dulu guys ya itu ya. Beli apa namanya? Beli senjata yang bagus dulu guys. Karena lawan kita ini guys, musuh terakhir guys yang anggotanya tuh nggak bisa habis guys ya. So we have to buy something that good for us. Something good for us man. So we can beat him down guys. Alright. Mana dia guys? Langsung aja masukin mobil ke dalam ya guys ya. Bisa nggak? Nggak bisa, oke mantap. Oke, aku butuh ini dengan peluru yang banyak guys ya. Banyak, harus banyak guys. Harus banyak. Karena lawan kita ini susah guys ya. Sip. Terus kita beli yang ini. Oke. Segitu aja guys. Sniper boleh untuk ngebunuh si Lance dengan cepat guys ya. Ini boleh juga sih. Terus beli ini. Oke, pistol untuk jaga-jaga guys. Sip. Tambah lagi guys ini. Aku perlu ini lagi. Terus ini juga lah tambah. Oke, sip. Kita siap untuk melawan mereka guys. Sip. Alright. Oke. Oke guys, kita habisi mereka guys ya dengan kekuatan penuh guys. Enggak bakal ku kasih ampun mereka guys ya. Tadi mereka tuh coba-coba menyerang rumah aku itu guys. Kurang ajar banget gitu loh. Kayak kita bakal balas dendam guys ya. Sip. Oke. Oh jangan. Oke guys, ini misi terakhir GTA Vice City guys. Dan selesai ini guys, kita bakal lanjutin di game lainnya guys ya.
Dan oke, nggak terasa guys ya, GTA Vice City-nya udah tamat aja guys, dengan 5 part ya guys ya. Alright, lewat sini. Kita simpan dulu guys, biar kita nggak perlu capek-capek lagi ke mall buat beli senjata nanti guys kalau kita kalah guys ya. Sip. Oke guys, aku siap melawan kalian. What's going on? Tommy! Oh, good. Listen. I like fish. I love fish. I love them as pets in bowls, or as food on a plate, but as much as I love them, I don't want to sleep with them, okay? But right now, your Italian brothers are coming from up there to fit me with some cement shoes, and I... Shut up, Ken. Sit down. Lance, what the hell's going on? It's your friends up north, Tommy. They ain't too happy you capped their man. They're coming down to see the business today. They took longer than I thought. Guys, we gotta make this final. We gotta leave no doubt that this is my operation. Mine. Ken, you get the first run of counterfeit cash and put 20 mil in briefcases. Lance, you get the guys together. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family etiquette. Oh, he's angry, huh, Tommy? Didn't I say your temper would get you into trouble, huh? There's 3 mil in the cases. How many was it? 10? No, 11 men. That's how you get to be called the Howard Butcher. You sent me to kill one man. One man! They knew I was coming, Sonny. Tommy, watch your tone. Anyone would think you blame me for that unfortunate set of circumstances. Just take the money. Get the damn cash. You know, Tommy, I did what I could for you. I pulled strings, called in favors. I was your friend, Tommy. I hoped you'd see Alright, sense. See kita what's udah good tengok for ini tadi guys ya. business. I trusted. Okay, sip. So, let's go. Anjir. Ini terlalu Anjir. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Come here, you double-crossing piece of shit! Your history, Tommy! Kita bakal habis anjir. What the hell is this? Mantap jiwa guys. Mantap jiwa gitu loh. Iya.
Oke, udah tahu. Lanjut. Tommy! What? No big hugs for your old buddy? I've had 15 years out of the loop. I'm a bit rusty on family. Mana lagi nih guys? No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Come here, you double-crossing piece of shit! Your history, Tommy! History! Sip, kita harus naik ke atas. Sip. Harus cepat. This is the last dance for Lance fans. I said I had enough of that. Pick the wrong side, Lance. Gak ada nyawa lagi nih guys. Nah, oh oke. Uang kita nggak banyak. Oke, berarti harus. Oke, aku ngerti. Sip. Tiba-tiba ada mereka di situ guys. Ini asli. Gila. Misi terakhir tuh susah ya guys ya. Ulang lagi. Sip, lanjut. Kita harus punya banyak uang dulu guys, biar uangnya tuh nggak cepat habis gitu guys. Tadi tuh langsung mengalir aja gitu uangnya guys. Oke, kita ambil uang 5.000 dulu guys. It's hot today, man. Aduh, misi terakhir ini susah guys ya. Very nice.
and beautiful gitu guys. Uang di sini ada berapa guys? Oke, 10.000. Oke, berarti kita udah bisa guys ya. Riwata. Hai Riwata. Anjay. Udahlah, ini fix deh. Ini nggak bisa balik lagi ke kan. Hah. Pinjam mobilmu, Pak. Oke. Semoga kali ini berhasil guys ya. Dari tadi tuh gagal terus loh guys. Harus berhasil kali ini guys. Jangan sampai gagal guys ya. She's always giving me a hard time. 12.000 tuh lumayan ya. Oke. Sip. What's Apes. Ah, banyak kali mereka anjir. no one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Come here, you double-crossing piece of shit! Your history, Tommy! History! This is the last dance for Lance fans. I said I had enough of that at school! The wrong side, Lance. Habis. Oke, anggap aja habis ya guys ya, karena itu easy yang di bawah itu. Alright, banyak yang mencuri uang kita sekarang guys. Kita harus selamatkan uang kita guys. Uang kita tuh mau habis anjir. You took 15 years from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never... Alright. Oh, sorry. Sniper.
Aduh, anjir. Ah, banyak kali mereka anjir. Banyak kali anjir, nggak habis-habis gitu. Eps, ambil dulu nyawa. Ah. Gimana ya caranya anjir. Fokus. Tinggal satu misi lagi loh guys. Oke, udah tahu. Ah, lambat lagi ya, anjay. Anjir, banyak kali. Get in my way. No one to cover your ass now, eh, Tommy? You're going down, you backstabbing prick. Oh, you think so? Kenceng kali lah si Lancu ini. Come here, you double-crossing piece of shit! Your history, Tommy! History!
This is the last dance for Lance fans. I said Pick I the had wrong enough of side, that at Lance. school. Sip, udah tahu. Jangan banyak You bacot, took jangan 15 banyak bacot. years Udah. from me, Sonny, and now I'm gonna make you pay. You still don't get it, do you? I own you, Tommy. Those 15 years were mine to spend. Get him, boys. He never understood a thing. Oke, yang penting itu dia mati, yang ini. Main banyak mereka loh. Gimana cara bunuh yang kayak gini, guys? Anjir. Tinggal satu lagi sama kita, guys. Ini pasti nggak bakal bisa habis, guys. Kita tunggu darah dulu, guys, baru kita bunuh. Kita tunggu sampai keluar darah di sini dulu, guys. Alright, masih belum ada darah, guys ya. Mana sih darahnya? Kok gak kuat anjir? Oke, ini darah. Sip. Mana dia? Mana dia si Sony itu? Oh. Alright, dia akhirnya mati, guys. Sip. Akhirnya, guys. Tommy? Oh my God, Tommy, what happened? What does it look like? It looks like you ruined your suit, and Tommy, that was a beautiful suit. Tommy, what on earth happened? Had a disagreement with a business associate. You know how it is. Tommy, Akhirnya I have a disagreement. I tamat, send them an angry letter. guys. Maybe I pee in their mailbox. I don't start World War III. You know, maybe you should speak to my shrink. That stupid prick Lance. Tommy, I never liked that guy, okay? He's neurotic, he's insecure, he's self-centered. The guy's an asshole. I'm glad you took him out. I don't think we're gonna be getting any more heat from up north either. Alright, guys, akhirnya kita berhasil namatin GTA Vice City ya, guys ya, setelah 5 part yang berjam-jam, guys ya. Jadi sekitar 5 kali 3 15 jam lah, guys ya, rata-rata kita bisa tamatin ini, guys ya. 15 jam aku bisa namatin ini. Dan makasih buat kalian yang udah nonton video GTA Vice City ini dari awal sampai akhir, guys ya. Kalian keren banget, guys, bisa nonton video ini, guys. Dan dukung terus channel dengan subscribe channel ini, guys, dan share video-video yang ada dalam channel ini ke semua teman kalian biar aku bisa semangat buat video untuk kalian ya, guys ya. Dan makasih sekali lagi, guys, buat subscriberku yang udah subscribe ya, guys ya. Dan ya, akhirnya kita berhasil, guys. Akhirnya, guys, GTA Vice City berhasil kita tamatkan ya, guys ya. Alright,
kita selesaiin aja ya credit title-nya sampai habis ya guys ya. Kalian tengok aja credit title-nya sampai habis guys ya. Oke, sip. Ini nggak bisa di skip ya guys ya. Oh bisa. Oke, sip. Oke guys, jadi kita udah selesai ya guys ya. Dan oke, kita akhir aja videonya habis ini guys ya. Kita simpan dulu guys. Oke, sip. Kita simpan di banyak tempat ya guys ya, karena takutnya korup filenya guys. Alright guys, makasih buat kalian. Alright guys, makasih buat kalian yang udah nonton video ini dan subscribe. Oke, ada telepon guys, bentar dulu guys ya. Tommy, it's Paolo. How are you? Right, mate. Anyway, thought I had to drop you a line. Oh Nanti my kita good tutup lord, videonya my guys ya. son, you will not believe the quality of the brass I just encountered. Streetwalker or something just down in Little Havana, mate. Said her name was Mercedes or something. Oh my god, mate, you got to check this bird out. Could strip the lead out of a pencil. Said I was the best you ever had and all. Keep your potato skin fluffy, seeing ya. Oke, sip. Jadi guys, demikianlah video GTA Vice City kita guys ya. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe terus ya guys ya, biar aku bisa jadi semangat guys ya buat video untuk kalian.
Dan buat kalian yang udah gabung, bantu share video-video dari channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang lagi guys ya. See you in the next video guys. Udahlah.